umuntu engathola kanjani ukuthi leya monto eyaphazamisa osicebi lapha labalimalela khona kugcine kwenzakalani ngayo? Mhlambe abantu ababehamba ngayo bagcine betholakele yini? Mangabe batholakele isiphi isinqumo mhlambe uhulumeni osithathayo ngabo noma mhlambe nje umthetho? U-Ali Mgube lo udlulise inkulumo ejule kakhulu ebonga uKhuzani uMfokampongose noNtencane uMfokaZondi-ke lapha-ke maqede wakhuluma udaba olubalulekile kakhulu eveza ukuthi-ke isifiso sakhe esikhulu esokuthi umthetho udlala indima kule moto eyaphazamisa uSicebi inkosi yaMagcokama ehambisana namagetangoma-ke akhe. Uyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani noma kwenzakalini ngalabo bantu abale monto eyaphazamisa inkosi yaMagcokama. Lamazwi bafowethu asho Ali Mgube angifisi ukuthi uzwe ngami, kodwa-ke nanka khona la kwisiqiniseko SMedia ungayizwela. Ngiyabingelela sizwe sakithi eSouth Africa. Bafowethu, leli sonto nalo lisenzima nje kakhulu emveni kokuba sisuka kwi-weekend ebesiphelezele ngayo uSicebi uMfokadlamini. Ngithi bafowethu ake ngibonge nje ey'nsizweni zonke kaMaskandi indlela esibe nokubambisana ngakhona ekulahlekelweni kwethu leli qhawe. Ngithi angibonge kakhulu maqhawe akithi. Ngibonga kakhulu kuMfokakhuba, iNdlamlenze, uKhuzani, uMfokampongose benoNtencane ngokusihola kwabo kusuka ekuqaleni kuvela lesigameko kuze kuyofika ekugcineni. Bafowethu, ngithi uNkulunkulu lezi iy'nhliziyo eninazo engathi enganiphilisa bafowethu, aniphe imihla yokuphila. Siyanidinga kakhulu abantu abafana nani, siyabadinga la endimeni. Nje lokhu enikwenze emzini wakwaDlamini bafowethu, nakuthina nje samaciko sonke jikelele, niqhubeke nikwenze bafowethu, ningakhathali, ningapheli inhliziyo. Ningayi futhi ngokuthi mhlambe omunye umuntu mhlambe into eniyiyona uyibuka kanjani noma uyibona kanjani, ngoba ngeke siye nganxanye sabantu masiwona amanzi. Kodwa nje iqiniso limile bafowethu, indlela enenza ngayo mina ngeke nginifihlele njengoba ngimdala nje, nenza kahle kakhulu bafowethu, ningapheli amandla. Nakuwo wonke-ke nje amaciko bafowethu, indlela engiwabona ebehave ngakhona kulesi sigameko akhombisile ukuthi aseyinhlungwini ngempela. So nje ngiyafisa bafowethu ukuthi noma ngabe sihlangene ngobuhle noma ngabe sihlangene ngobubi, kodwa lento engiyibonile ingabe sasuka, iqhubeke njalo iye phambili, ngoba inhle kukubi, inhle kukuhle. So nje ngithi angidlulise lowo mazwi bafowethu, bese-ke bafowethu ngixolisa la mhlambe mangabe inkulumo yami izogcina ibhimbile noma mhlambe ithe isuka nje yabe ibhimba, ngoba ngeke mhlambe wonke umuntu umkhulumele kahle. Mhlambe makukhona mhlambe inkulumo yami umuntu ezomthinta kabi omunye, ngicela ukuxolisa lapho. Ngiyafisa nje bafethu uwazi, ngilokhu nje ngiyacabanga, ngiyafisa nje ukuthi mhlambe umuntu engathola kanjani ukuthi leya monto eyaphazamisa osicebi lapha labalimalela khona kugcine kwenzakalani ngayo? Mhlambe abantu ababehamba ngayo bagcine betholakele yini? Mangabe batholakele isiphi isinqumo mhlambe uhulumeni osithathayo ngabo noma mhlambe nje umthetho mhlambe isiphi isinqumo mhlambe osithathayo ngabo? Ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi umthetho mhlambe ukuthole konke ukuthi size sivelelwe leli bhadi nje mhlambe ngempela yini ekhoste yonke le nto leyana. Angicabangi ukuthi mhlambe kufanele ngabe akukho nje nokuncane mhlambe okuvelayo mhlambe okungasenza mhlambe nje sigcine sithobekile enhlizweni mhlambe ukuthi sithole nje ukuthi mhlambe ubulungiswa buyavela na, buyatholakala na, kwenzakalani mhlambe mhlambe ngabantu mhlambe aphazamisana nabo mhlambe sicebi emgwaqweni ukuze kuhle lo mshophi. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngisho umndeni wakwaDlamini mhlambe lokho ubungabenza mhlambe bethobeke enhlizweni, ngoba iclosure ibalulekile kakhulu, noma ingeke samvusa uSicebi benogupta uMvokamchunu. Kodwa nje ngiyafisa bafethu ukuthi njengoba amandla umntaka nawo, kodwa mawuthi mhlambe inkulumo yami iphuma endleleni, hayi ngiyaxolisa kakhulu, ngenziwa nje ubuhlungu benhliziyo bafethu. Ngiyabonga.